ku izina banyita Pasikazi, nkaba mfite ijambo uyu munsi tubusangire. Ariko mbere yuko ndi bubanze ndabanza senge. Reka duhumize dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, uri Uwiteka niryo zina ryawe. Ndagushima kuko uri Uwiteka Mana, uze kumpa uwundi mwanya wo kuvuga ijambo ryawe. Ndakwinginze Kristo mwana w'Imana ubane nanjye mw'iri jambo. Data ndakwinginze umuntu wari wese ari buryumvize rimufashe. Data nta yindi Mana iriho mu isi no mu ijuru. Ndaboheje Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukanye imizimu, ndirukanye imyuka yose mibi mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukanye abadayimoni bose mu izina rya Yesu Kristo. Nta yindi Mana iri hatari wowe. Ndakwinginze umuntu wari wese mwami rimufashe. Urakoze Yesu, sabye amagambo make byinshi biduhera ubuntu, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Uyu munsi turasoma mu gitabo Ngoma ba mbere. Turasoma ku murongo turasoma ku gice 15 ku murongo wa 14. Reka nsome. Nuko abo baherezi n'abarewi bariyeza kugira ngo babone kudugana iyo sanduku y'Uhoraho Imana y'Abisirayeli. Haleluya. Reka nsubire kandi nsubiremwo. Nuko abo baherezi n'abarewi bariyeza kugira ngo babone kudugana iyo sanduku y'Uhoraho Imana ya Isirayeli. Haleluya. Njyewe uyu munsi ndashaka kuvuga ku ijambo ryitwa ukwiyeza. Yesu nashimwe cyane. Ukwiyeza bene data. Dore nashaka kubabwira ko mwene data wewe ugenda uja gusaba ikintu Uwiteka. Mbere yuko ugenda gusaba Uwiteka ikintu, manza wiyeze. Manza wiyeze, umanze wihane, umanze wibuke ibyo wakoze, mbese mu nzira wanyuzemo zose, kugira ngo amasengesho yawe Uwiteka ayumvirize. Ariko nuje imbere y'Uwiteka utiyejeje, ntago ayo masengesho yawe ari bwumvirizwe. Haleluya. Turebye ijambo ry'Imana ngo nuko abo baherezi n'abarewi bariyeza kugira ngo babone kudugana iyo sanduku y'Uhoraho. Aba n'abaherezi n'abarewi kugira ngo baze bazamure kudugana isanduku y'Uwiteka, bamanje kwicisha bugufi, bamanje kwiyeza, bamanje gusaba Imana imbabazi kugira ngo Uwiteka abyemere, kugira ngo Uwiteka abemerere. Mwene data, babanje kwiyeza, babanje kwatura ibyaha byabo kugira ngo Uwiteka abemere, kugira ngo Uwiteka yemere iyo sanduku. Haleluya. Mwene data uri kuranyumviriza, ndazi ko ufite imitwaro myinshi Uwiteka. Mbere yuko ugenda gusaba Imana ibintu, manza wicishe bugufi, maze umanze wiyeze kugira ngo Imana yumve amasengesho yawe. Haleluya. Benshi bavuga ko babatijwe, ati hajya barihanye barahejeje, ati ntago bashobora kugira iki kwiyeza kandi. Dore mwene data, warabatijwe, ariko ntago bica bisigura ko mbese waca uguma uja mu byaha ntiwiyeze. Oya, ukwiyeza byo bigumaho. Ukwiyeza uguma wiyezwa, uguma wiyeza, kuko ijambo ry'Imana itubwira riti ngo ni mwame mwiyeza kuko mutazi umunsi n'isaha. Haleluya. Dore kwiyeza bigumaho. Iyo tugiye gusenga, tuje imbere y'Imana, tubanze twiyeze kugira ngo amasengesho yacu agere ku Uwiteka. Mwene data w'umuririmbyi, mbere yuko ugenda kuririmbira Imana imbere, numanze wikontorore, urebe inzira wagendeyemwo ku uwo munsi, wiyumvira ibyo wakoze, maze wibuke usaba Imana imbabazi, wiyeze kugira ngo izo ndirimbo niwazirimba mbese zinezereze Uwiteka. Ariko niwagenda kuririmba utiyejeje, ukagenda kuririmba ufite ibyaha, dore izo ndirimbo ntago zizanezeza Uwiteka, kuko Uwiteka azabona ko uri umunyabyaha. Haleluya.
Yesu natubabarire cyane. Mwene data, wewe ugenda, mbese wowe wa mudiyakoni wewe ujejwe gukora umurimo w'Imana mu rushengero, wewe ujejwe gukubura urushengero, wewe ujejwe gukoropa amawese y'abakristo cyangwa amawese ku rushengero. Mwene data, ico naguhanwa numanze wiyeze kugira ngo uwo murimo wawe wemerwe imbere y'Imana. Mbese ubikore unezerewe, ubikore mbese umutima wawe wejejwe kugira ngo binezereze Uwiteka. N'ejo niwagira ikibazo ukaja imbere y'Imana ugasaba Imana ize igira ikize ikwibukire mw'iyo mirimo wakoze. Haleluya. Dore Uwiteka Imana ya Isirayeli ishaka ko twezwa mbere yuko tuje imbere yayo. Yesu nashimwe cyane. Dore aba n'abarewi n'abaherezi kugira ngo batware isanduku y'Imana babanje kwiyeza. Ari isanduku y'Imana gusa babanje kwiyeza. Haleluya. Bene data muriko muranyumviriza, nimugende mwiyeza kugira ngo Imana ize yumva amasengesho yanyu. Urashobora kuja imbere y'Imana utwaye icifuzo bivanye nuko mu mutima wawe utiyejeje, Imana ntiyumva amasengesho yawe, ikakureba ikicecekera. Manza umanze wihane, umanze wikiranure, umanze wiyeze kugira ngo ugende ubwire Imana ibibazo byawe. Haleluya. Yesu natugire neza kandi Yesu abahezagire bene data. Dore nimwiyeze kugira ngo Imana ize yumva ugutaka kwanyu. Haleluya. Dore mwebwe mbese bakozi b'Imana, mbere yuko mugenda kuvuga ubutumwa ni umanze mwikontore mwebwe nyene. Mbere yuko mugenda kubwira abandi ni umanze mwikontorore, murebe kuko ko mu mitima yanyu mbese mwiyogeje kandi kugira ngo ubutumwa bwanyu bwandikwe imbere y'Imana. Imana ize ibahembere. None mwagenda kuvuga ubutumwa, dore mu mitima yanyu mutiyejeje, Imana ya Isirayeli ntabwo izabandikira kuko mumbwira abandi namwe mutibwiye. Haleluya. Kandi ikindi bene data, hari ikindi ngiye gucishamwo ndabahanura. Dore iyo mugiye kurya, mugiye gufungura ku meza zanyu bene data, nimubanze musenge, mubanze musengera indya, nimubanze mwirukane ibintu byose biba birimwo. Kuko umwene data iyo uri kurarya indya zidasengeye, dore hari ibintu abadayimoni baba bamijagiyemwo mu mwuka utazi. Dore banza usenge, umanze usengere izo ndya, mbese Imana izihumanure kugira ngo uzirye zimeze neza. Ariko uziriye zitameze neza, nukuri ni hantu usanga mu nda hakuriye, ni hantu usanga ingaruka z'ibyo zibaye. Dore mwene data, nimanze musenge mbere yuko mutora ico murya. Haleluya. Dore iyo mugiye gutoza amashikanwa, mumenye ko intoke zanyu ziba zikirinye. Mumanze mugire iki? Musenge, mumanze mwiyeze kugira ngo izo ntoki zanyu ico zizakoraho Imana izaze icandika. Haleluya. Iyo nimwagenda gukora ikintu kandi mutejejwe bene data, Imana ntabwo izigera yandika ico kintu mwakoze. Umurimo wose muzamukoze mumanze muwukore mwejejwe kugira ngo Imana ize iwandike. Haleluya. Nimutabikora, dore imirimo yanyu muzaza mukora ntabwo izaza yandikwa kuko mwayikoranye umutima wanduye. Haleluya. Hariho n'abandi nabo bagenda ego imirimo y'Imana atandukanye. Hariho abatoranijwe kuvuga ubutumwa, hariho n'indi mirimo kandi itandukanye abantu bakora. Dore abakozi b'Imana ntago ruriya yirirwa avuga ubutumwa gusa, oya. Abakozi b'Imana n'abakora imirimo itandukanye myiza ihimbaza Uwiteka. Maze rero muze muyikora mwejejwe, imitima yanyu yejejwe kugira ngo Uwiteka Imana ya Isirayeli azaza bibahembera. Haleluya. Dore mbere yuko ugenda gusaba Imana ikintu, mbere yuko utwara ibyifuzo byawe, mbere yuko utwara ubugwayi ufite imbere y'Imana, manza wiyeze. Mbere yuko ugenda imbere y'Imana, manza wiyeze kugira ngo Imana imanze kubabarire, hanyuma uce uyibwira ibyo washaka kuyibwira. Niwayibwira umutima wawe wejejwe, dore izakumviriza. Ariko niwayibwira umutima wawe utejejwe, ntabwo izakumviriza. Mwene data, nimwame mwiyeza kuko mutazi umunsi n'isaha. Dore abantu benshi
abantu benshi baripfuza ko Uwiteka yabagirira ibintu byiza, ego turabyifuza pe, ariko ntago twiyumvira ese nitwaje imbere y'Imana none tukagenda dufite intuzenye, tukagenda dufite ibyaha, ese Imana izatwumviriza? Ntago izigitwumviriza, ahubwo nitumanze twiyeze kugira ngo dushike imbere y'Imana, amasengesho yacu agere imbere y'Imana. Haleluya. Dore mwene data, bene data muko muranyumviriza, ngiye ngarukije ngaha, abari kwanyumviriza bose Imana ibahezagire. Reka ndangize nsenga. Uwiteka Mana ya Isiraheli, ndagushima kuri Uwiteka iryo zina ryawe, ndagushima kuri ijambo duhaye, o Yesu Kristo, ndakwinginze umuntu ari we wese aryumviriza, Mana rimugira akamaro, ni mu izina rya Yesu Kristo niwe ndabisabye, amena. Yesu abaheze.